عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد uliho demakatiri jihundawa ya anubanu watukufu baada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gailazimio ritibe nafasi mfarikiano, ritibe nafasi msajaja, ritibe nafasi ulemevu. Gailazimio ritanganye ezenogobwe ikayo dezijori wasuilisha haharaka. Tileje ibanu jeri hadisi bwa tukufu madanraru. Emadaya ya mando de husu yo wamba ngondor moze votini wamba kwa tuhenda eza kaula zimurifanye hindi eka kweli ngari wanawe mbana inu eka kweli ngasina hamu ya ukangaranzuru waswili haraka. Allahumma amina. Ya dunga yabo watukufu mwananyasi mtukufu gouverneur Yusuf Muhammad bwana ngurije ulaya gelazimio riwonese ya ukana raili habaki harumwe bwana raili ngem aminifu harumwe bwana raili kajat rahise wanyanya harumwe bwana yabunga si wazima gelazimio riwonese ngejuze boromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike ndo mjowahe miso qabliya ya uka rihunda neno ushinzi wa hembwana ino yabonge lazimu hiyo rifanye haina zofanya mwananyasi rimrenge namna lazimu watina nivurano watina shawandwara mbo ya ukana bwana wengu anzi wakado shihui na jana raha nelefujari lambangi lo rais wa henti ya hatu abonge ya mwisonga mjojibu mwanadamu ikayao hakanza jitataze yantezesheri na minga miharuma bwana shahaina mrungu juwe shatongeza ndo harume bwana yinubana insegondi watukufu kwezi watukufu hahanza ritibaki haruma mivura no minchi na tambuzi nji tikusidi usikwalilo unubana nije ni onese bandi ya afkar wika yao kakweli ngaruano nazali oamba ngwadoro moze voti ngejo lazimu wazifanye oamba kwa tuhenda ngejo lazimu wafanyize ngozino tuanza nikemle hata baanga mina rifanyo hazibanu wajuka lazimu ni wa depose emana haizo ezen wana kanzari mwambieni ya uka oamba ngwadaru moze voti lazimu ndongo hindira hano ujariba kibanu rido shindana yori sala muhimu ya hoanru pia wabangu anzo wende haruma ze voti haina mndu ya bangu anzo rende haruma voti ekako elingu anzo rende haruma voti ekako elingu wano nazali bainge lazimu yo ya wanise hata oandu wabangu waenda haruma ze voti watsanganyihe wadzima haina mndu yabangu wanzu wandu wende haruma voti amado doka wandu watanganye wadzima washawiri wadzima de abiji araru gelazimu yo waonese wafikire strategie ya uwana na fraud ya uwana na witi ane ngebidio hata wajofikiriza ndo hizo wabeze wanzi heze kuriye haina bahanu wazibehe ha group ya wonesa kana wanu puissant kawandu wafanya betizi ya ngabajo saza parce que witi mrumzi matu wandu waidwa nda upia waisanga opere wariki no bati jiri betizi adunga ya bonge lazimio kakweli ngwa wano na azali waelewano wawafikiano wabe kandida nzima hawa ili kakweli ngwa wanawe bwana ngwanzo azalia lao adunga ya bonge lazimio kakweli ngwa nzao azalia lao ngwa sikini hao wa Komori wafanye recensement
watunde wende watunde ze fichier electoral ebanu kweli ngabachukwa ure wa vote ebanu ranzi waza hadani ebabanu azalika jatwenda yanziye nyachenje neze nangara susu neze shazawa ezenugo hizo gelazimio ndo tsiriwas gelazimio wandu wajoka hanza rende yaruma ze vote wa convoke wo wengebidi wa pareseni wajua warongozi ngebidi wa pareseni wajua hadisi daona o jabo azali ya waparao o hadisi daenao wajua watahadharish ya uka garenda rumavoti eza jiri jaza zila ola lukumanide ya muwa esafara lelo lukumanisi lo muwani ngarjo muwani mfeda nyine ze famiza hanyo ola nda bya lo mjeni dunga hapo iliko zo tukufu dunga yabo ekur ngebidio muipare ekempare seni no andu wa muhadisuka si opposition si wandu wekaya okartu afikeze fikira za ile fujari ilino ngari mtaha oni rona ni nanya roma bunjili wandu wangebidio waparwa waje wala mambi yeso mdoni so shawa tufikire mndu mtima lake huila singara jodo para mtima odawamba mnduna garia bamjo ufanya jao mndu jaba mjo nikata azali uode haza ngutu anti ya mabaru wana ufaria wandu wagushi na dorati ngebidio mtahadharishe wandu waloma dhamana mfanye konferansi ya za kweli mmonesi ya ukana esafara lelo mchipanga ngebidio makili wandu ya ukana weide ya voto harumo wandu renda harumo ze voto ya harumo maupoza weindo yibo ikayao wari wakilio wafanywa delegation zero hebo nze zende zalahe OCOI commission de l'océan Indien wabe hawandu vite feban wendo ligarabu wabe hawandu ndo onu bonde wandu ibidi bafanye misafara mada ino elarifu ina mahala mzo ende ngutu henda lolonge Marekani leuge Cote d'Ivoire nge Ethiopia ana mjojo kufanya misafara namna hiyo tena ikakweli mabanga medao mtanganye eze gouvernement bilisi ino ikakweli wandu waunona azali wajua kangwa angari yao wenda rumozefuta kwa twangari wenda rumozefoti wala mwewa jijuwe sha emalara ba uso banu ko twili mra vumbule gouvernement bili banu tena ndatiri vumbule gouvernement bili banu tena gamwera rumozefoti kamtuwa mfana gouvernement bili kamtina ba mati mwaifanya ya urone saukana hakuika mmana wandu wakensi wataima specialist wa utwalia namna ya usekurize ze voti eze déplacements inubidi zifanywa ya mwiso na mwelewane fond emba hindu ya bidimu itowe haina mndu ili kama udu azalendo fanya betizi shanga nyina za wajiri ya viyo nga nyina za wana nga nyina za ufanya hina zufanya ekakwelinga manza umwedaru mavoti yabo ekaizo mzifanya yabonga mjo abanga nyipre ya ukabila zali sheka zanu kona zisite abuka mtina zima mazifanya abonga mazu mjo paso sheitwa au mabe isho mjoka ulikuwa ujao owamba kwa tuhenda na ujo yakana karijenda halele sahende karijenda halele eka karijenda karijafanya ndogo azalingu jo renga yende zahe ata tijito milindi abo wamba kwa tuhenda na warentu wamba ngwa endao wende haruma mvuli wako ata hiyo wangu ukaza ala isausiwa engo tuka busiwaje owamba kwa tuenda gebidio fikiane waelewane wake wazima wafariane nemndia juwe to amana ekari tuenda libakiri doro haure ekari tuenda garifanyao eze barua ya bidiri zanti herambe kana oyamba ngwanzo ya resevoti na woyi mndu wako ikabidi kenge pirizo eze hazima zifa ekemfanya mbano goza hanyu ngebidio mre nouvelle ekaka mjafanya basi abo abasange bidio mfonse tekole owamba kwa tuhenda abunge bidio wa prepare wakenafo rowenda oro watuhende keka mtina mapesa maunjilia hau matanga mafanya rogo abonyo tipia ngamtuko da sinema ekakweli shaifo haina mru yanzu yafanye siasa hau yawane bwana ifo mapesa emana mtuanza mtoe mapesa hindo emana mtuanza mtoe mapesa hindo
watona hii ndio wandu matatu watata wangu wa Marseille wana watona pesa hata kama baba ingeni mdo to wetiji 2000 au 3000 kwa to kweli kama tukufanyisha ndogo aina usiku ana watata wangu anashwangu wa pari banu amitago no ili eze embana continue. Il faut pas tout l'enfant ni wandu mamba captain za rende irijwe namna rijoka block rijoka mto wa rijoka mzi na riji organize ha ukweli sambi katuenda shabale bangoero katuenda katujongwa tisilene oyamba katuenda daena kwa tuelewana na ritwalie rifanye etude ya he namna ya ufanya blocage rondani robonte ra interne ra externe yabo rimzingamanya Owamba kwa tuenda no abangwa eda ogela zimu yo wa fonsi haruma ze media étranger. Yode ya lazimu wa ruambangwa wanao kwa tuanza wende. Ngebidio bake témoignage yokana ngamona mndo ya wandu hafuwa ya hibi wa fanya jo ndio mena ilitomo amini ya receive tie mndo. Hizo ngela zimu sifanywa list haina ndo pasa wafilihe. Ndeze ndongo hizo shaundo tikensi wana ndo tutanga mwenda za bari ya trazida bartende aswamba diwana ambarende abamba bartende amsiba ambarende de bartende cha utop. Apakasema malaba kartujua taziona nzao gelazimio wafikiri eka karitwende sijo to wazali indri baada kartwenda ara mugabila rumavoti yabonga bo soulèvement populaire eyo ilazimi to late ilazimi kesi wanrulo na hamuru wano bana ikeze research zifikiri hali eka karija zifikiri na ribeze zifikiri rizifani gebidio randilo sikwa lelo haina mji watu preoda rumavoti wambe azalika ti bienvenue mu meji hatu ekati ya rumo ya Afrika kajama ido rumo Afrika ekamtona kazi hilo na na singa jojo uzia azali emiji yatu ka jojo uzia azali tena mnazilwa mbeni wakomoto ile ntie cinema mbeni ngwana ndukuito watu azimi aba suka kuna huti babu mtofa adabu kuna huti babu mchewi wa mzia wa mblock ya dunga yabo désobéissance azali ka sina ruga jona ba fanye rimishili Gezo zina mbeni na jazina de hunutena ya zina de hunutena parce que wo iti mwanadamu wakawa ndo mstay na organiser ze juma na zila rado fanya ze manifestation eshababi mkombozi bwabdala utinjie mndu tena ujoja ulapizabo eka gawe na wandu wabeka kutina haba reorganize namna bwe kayonga rjo manifeste rjo fanya ngo bukode za lazima na rinjia haruma zetele ne ma journal ya ulemengu rione sema na wikao ramba kartu participe parce que witi mndu wavoti habeshe wa makeita sikataka jakubali jauta rimzingamanye wae ya mwiso ezabari ya tobulo awo ekenga bo mayeza ukazali ola waibidia ulo izo ndizo nakanzani moneseni banu ezihusuyo wandu wambangwa wanawe bwana inu ekakwelingwa wanawe bwana ngwa ona hamba shaho karikensi wala wadohamba ukananga rendao wanwambe kwa tuhenda iyo tile namna ya kaulazimu watukufu rifanye yabona rifikiri namna wika yao ngejo kama sula hangejo saidia enti rifanye zango hizo ngamjio kote abili emanyanyasi mtukufu gouverneur Yusuf ibn Muhammad bwana gujo wansi jubana rime yangarime yao watukufu waheshimi wa wahu mji mtukufu wa Mkazi ngari jo ujibiwa kemjari sanganyi hana aboti lelo basi shangela zimiyo rike harumwe bwana risindi he mwana hatuoi ende yake mengoni bandari muamini ukaye muaminifu ya mwadilifu wabambao karna ujibiwa hukana wandu wadola pizoka emro hanyola jaola mro lelo bora hunda mru muaminifu mwadilifu makinifu lo harumwe bwana ulo mtahirifu na rihimeri saidi banga mjoka belu mbajini shawambajini ngwaono haya msaidie embude shawambude ngwaono haya mufti na ufa jihadi na ufali na ne grupu hiyo wawa itanda ya shawa itanda ngwaono haya haizo warendao awale urisekene mwema wa hatu rimpulilia o walono wenza shonga hao wadoa baharili bahata bajira filia joka mjomba hari hizo anafunda mwimilia ngesi singa sina mtahiri fura hana wao karitu mwimilia shaizo ni mmea oni bo watukufu wa Mkazi bo watukufu wa Bambao bo wangazicha bo wa Komori eka usomba di bwana hajaba nulitijeri furana mdati aja amkaza
ndongo ya tonize okanaga jamani se wandu yafanye jao haparo aba ne fronkome ekawa odo amparo odo organize na mabuli wa organize rihime rekanga rifanyo vao rekanga rifanyo banderoli rekanga rifanyo jao rizifanye sharitenderi njia ritowa wandu omji wa Marseille inga mzizirejezo okana wajiri problemu bili karitina besoin ya problemu ya rarubo wa Marseille wajiri problemu mbili karitina besoin ya problemu ya raru wajiri problemu ya majlis wajiri problemu mjama nyisiha lelo somma di bwana ngutu mzee militera Muhammad Saidi no wadzadze khaswa do wadzadze wanashwa hatu no wadzadza hatu wafanye se manifestation zino mtsana aina usiku ramvua rajua ratsumu rabaridi raizopia wadzadze wakabana kutoa mndu bana wabeka tuenda balelwa ukazi na wabangu wajuka ucha yo khiana na mimi ntsina ukubali mndu ya dhulumu haki za manadamu wandu alwarume bwana neglige bari ngaba tuka kamera na rongo ni mndu achabe mido anzili chere mido tukanza ni kenza usoni mido tukanza jao jeri vurane mtudo wakati wa vurana unu wakati unuge bidio haina mndu ya mundane ni haki ya hahe na hiyo ngamjo msamu ihundo usoni mwa Mwenyezi Mungu ngamjo ihunda dunia ni borijo wasuli salama abo wataza hangu baba shakena ukiriba je mndu Marseille harumwe bwana inu o wandu wa manifesto haina mfumbidi rawadzati rawababa rawatomba wambwa kwati abo kwa japara mabunjili abo ujotendeze no goizo mwato sisetsa ramba ritsanganyihe mndati ajavuru hamba nyika mtuja nyija utangaralika wala katuja ulange jaujau kartudo monani ngabo wandu wa bwana inu ngabo wadunga ziko ngabo wadunga Mustafa o iliko yaribe haba han ikatiti zibutala toujours riteni harumwe bwana toujours ngasarumwe bwana abuya mwambia unikana mtahadhari kairo chena mnana abuka tuamba yatite hiyo nje mjamu mtashie ngoni nje mumtana ma problem Muhammad Saidi militera na mtanganyihe bwatima intinogo za mohanyu na famiza hanyu na wanzani wanyu indongo za henzi ngarijulao ni mjeni na tsanganyihe pia rifanyizo ngo zato aina mndu afikirenzi atuka utowa zali yede afikiri tsambi tito wa plan bili tsazirubana plan bili owanzao azalia owanzao de wakabila azala ruma voti no watu hanza haina wandu ngwa na ngo zijofanya abo zijorify ekakarja shinda ramtoa owamba kwa tenda rumeze voti karjo mtoa owamba nganda rumeze voti iyo ndio ya lazimu owandu waziju kamjotimizi baba ntina rugozi njina miti wambia nukananga mdido mrubano babo mwanama tijana be mwanama tujana be ti mwanama moroni mais où tu as do erewa mdo tu connais cette personne tu connais mais wamba oui ou non hawe mdo ya mimi mwana we mdo muhtarama tikubali au ndu zangu tikubali au tikaka nikubali halafu ngapo mwana matoi tiwono ha parese haruma listi ya hondo hangu tatsamba mimi mjua TV ha invitation alikawe mndu mwema we mndu mbese muhtarama na ni mbeshe de mwana de muwe na mumone ndo invitation timwerea ekemda ero invitation mndu kubali au mndu akaka kubali au ha bloquer mndu ekemda ero invitation mndu kubali au akaka kubali au ha bloquer mndu kan tutani mone soti pia ngarero invitation zinji arumeze kontiza tungarero invitation zinji mndu kubali au akaka kubali sainu de mwana de muwe na mmonendo bwa komoria toy yo parof Adi Muhammad basi no abano le photo libenu harobano ngamona bwana we hau timbesha invitation mimi ti journaliste miti do wandu wadungwa mbakana mbeze partage na mbeze mjie na eme mimi ti mengoni mwandu wadungwa bana partage na mbeze mjie na mbeze eme mimi kama bondongo
wonjuka ujibiwa nganjo mhati wontojo kahanza mitom bloki mimi Fakhari basi bwana woi invitation na horea ikaubidi ukubali au ke kukubali au ni bloqué shanga monawe ezenogo ya zandiha s'il vous plaît ne m'envoyez pas d'invitation, vos blabla ne m'intéressent pas, vos blabla ne m'intéressent pas et blabla dai et après dans si son tipi dami barufu alimsa milioni la rifu saadi si wanduri wanao na azali katuji wanizo halafu inde konti ya Said Abdou Fahardin ndio nambeshea tijati mbeshea ukana eito kanga si haruma mbwana ti uwesha invitation ujokubali au ke kukubali sha ngwendo wanzi he ya uka vo blabla efasira bwindi wako izo namba minga ti uliliwa ti fungiwa aranti usifanye unafiki ekengo saidia ezi saidia jwa saidia wajivenua shautambe blabla mimndu na uliliwa na fungiwa lidhara ulao liwanao bwana ujoji permeto abeka ulo madilo baizo ni kwamba bana izo Mwenyezi Mungu yahamba ngabuduluma ngabona gozinchi basi hanjia rumwe konti ya biliyo ya Fahardin Said Abdou e amalo ila Said Abdou shahid basi ebe hanjia rumwe ya bili hanti hena mnaino vous êtes tous pareils namoni hamba ukana vous êtes tous pareils aux voleurs que vous accusez. Pour votre information, les politiciens à 2 balles comoriens ne m'intéressent pas. Alors, je réitère et je vous le répète, vos blabla ne m'intéressent pas. Arrêtez de me contacter. Unutu wafadabu na ulaba na ujufumu wabo mnaijomba wamba ufuadi Muhammadi. Eka wewe ngondo wale lem nadevu. Ulelem nadevu ujirende ukanga we sunni. Wajomba ho wadubia wandu elebe ala fakri wayabunga wa wandu hifa e mwana mshwa hangu madam Makas ekengo ambonga wana bashirika uifanya ho e mashirika yao mhusini hakanilo haula wahafu wabatuka sharia ya tuwadunga babo marabu ya ula wabo juzi ukabo uzion weshiyo hao ezadunga yabo hinti Emana mshangu Makasi yakana shiriki ntohele abajabo hani azali. Haina mdututu ya azali ngubali ilwele shirika lahe. Ya wefasira ukana sisa wapia. Wewe do wanzi habanu ya ukana vous êtes tous pareils. Ngiabo wewe wodo firo ajoandu walo ihopia wafiro ao bomna ijomba. Ukamisa wana belu na kikina msaidie no wakabanu no hata waori wanao na azali miuambia ukabanu kamjanedandro miuwa laumu. Ekasi isi pia ekamisa wana belu abo wenga wesa wanu wali ho wafirao nga wesa wanu wali ho walo mapede nga wesa wanu wali ho walo amezi ni wandu mloko mori pia oka ngorifanisho sawa ya uka vous êtes tous pareils aux voleurs que vous accusez ngwanzo urifanise sawa na shaihani na belu na kiki na jamra dabi na usufa ijadi na wonti pia abonga wedaba aunga unjufumu ekango saidia yesi la maujivenue utaubuliwa ufanye babizano ko zanza shauti longo kilaba beka mi uparsa invitation hata ndwa zali mi wa bloki auti walao shauti yero invitation utotanganya wandu wanao ne yesi ya kilaba hiyo geima uone ekabanu wewe kanza ufanye munafiki ewe wongo no jenga wimba baho hende ngufanyo azali kweze namna hiyo ngono twabya madazini ngono twabya hamada sinu mruba namba baho ya jado fanya azali kwezi no abo barali sanu enge hakahula hakahunwa kajaju jafanya azali kwezi azali da jomfanya kwezi kujajwa ukema na nyuho ekawe mmoroni e bana nyuho salim nasoro haula wahafu yabo gabo msajaja ulo yabo kabati la pitali yabo bainge ga millionaire kuna ushulore ngamvio bango no soprano kaga ona zai merima ni weshelezisi ebani goteze ndobo ulona walona mali walona akili walona nto wazeke nga mwambo yake hejize wewe nto tona ndapi ema na ulo mjewiri ulo dabahi parce que wo ulaba hoka kwanza urifanise e barufa paruka ministeri ti paruka directoria wa ti paruka nazia ya jukale longa bonyoti pya nyisawa ngabo we sawa ba udauna roli ho firwa we sawa no amezi walo iyo we sawa no levi walo iyo ba
mkadoro ngwa kila be namna inu ekamruguji hisi kwa banu yenge banadamu inu posto na yuona lelo banu ti hale banu angalia moto to yuparwa tujua yuparwa Asumani Alibesi tsayino angale posto inu womdu lokomori de anti posto yi womdu lokomori de anti posto yi hanzi auka hindi plus d'eau, plus d'électricité, plus de sucre, salaire maigre. Mais il voyage tous les jours, il construit un hôpital, il a créé le portable. Merci DG wa Samsung. Kutuoneze eze voyage azali azifanyao. Kutina bairumbia usikini ya Faina. Kutina bairumbia usikini ya Madagazo. Kutina bairumbia usikini ya Salim Nasoro. Kutina bairumbia usikini ya Bapa les Zongo ya Ndobala. Godazwe keuda zadaza Joamesi. Shautambe ukana vous êtes tous pareils ba bonga ngetwon sokara soit we mlevi soit we daba soit we mtufumu we mndu lokomori danzi hayino engono zino unumoroni ewe wenga wena isima shamachi ngojenda wahule machi alafu twa bi hamada zino ngari wanao gosubuti uyerewa invitation accepte auke ko accepte ba mi werewa invitation shi wina jana mi ukubali au tikaka nkubali sha kabati ya jonere invitation ni njieni mlapize na bina mdete bla bla hanyu abo weda bala mati eke emirongozi ya Mwenyezi Mungu yo bla bla parce que mimi izo namba banu izo Mwenyezi Mungu yahamba mtume izo namba banu izo Mwenyezi Mungu yahamba na mtume abuke na mtoto munafiki unu ekanga msaidia wezi ilemba vza projet za hanyukana emimu ngendao musini hakana magaze yabo ngabo muhindi tola tijola mda hui ya ulawa yabo juzi wandu wenji wakana mali yabo wa ulawa wafu ni azali na kamalusu yefu na usufaitia dina otipi ezetwa bia zijirio yabo ato achova roho walovolovolo nungo unemvinyo wakatingwa la niyo zijirio ebanu bomna ijomba eke kutwanza ukubali ngodaleledevu wene sekawe mndu muhtaramu uone warungwa wanao mtijoka wamezi mtijodo firo mtijodo vielewa mtije mrenda wamezi goto subuti unjie na urongo wakije wili na ulabe efasira banuit efasira banuit ebani kutina bairumbi kutuona owana walo yabana uswatunga ngamiziu kutuona ndo ulo hafa kutuona nanyo kutuona ndo wale pia warangwa watunga ufiro ina dakika kutuona ule viulo bontuju yapo kutuona wanawashe wanana shwa otuko Facebook wajado amba machevi anafungwa bokana sonti pia si sawa ema voleur wa sonti pia si sawa ekanga we ihongo hibo utifanisa sawa basi itiwezi Bwandu wa ishi abo wenjwa ya Allah yana mubwa jijwa mtata na beroko abuge siade abo aho ikango rongo mdati je arongo wakilaba ukama go terrorize mtu mnaijomba ewe do bi ujoka utwa udorongo wakilabe na mnenu kasonti pia si sawa yo hata Mwenyezi Mungu de hamba ukana afana jalil muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun ebango wana kiburi ndabo ulona matindi ujoka utwa udamba kana asiwandu wanaona azali si sawa ekauba mnashirika ngo uzomba iza ordinateur au kuamba siberi wanzo zalati joibaya jibeni webaka batu joka na janawe shanato jawiri no ulaba wa ujipermete udorongo ukana wandu wanaona azali pia sawa basi wandu wanaona azali ngabo wazaze bako wa watoja hunu ema hashiwi na udungwa ba garosomishana wandu hunu mndungu fanyo bahaza undu bayiru hali walone lebango wangu ari mu mizinga wasango mu piriso kabo wafanya babizazi za hao wahusemishana wahusenzano wahosa waroma karitoro wavunao zetamatu wavunu wafanyezi ya kimanga kwa fanyao euni ujewi na utabasa muda ubi bomna ijomba usubuti ebanu wafikiri banu kwa mtuka waza mduwana uni block unizime uniretire shauti njie ulitanganya son tipi hawambe ekabaru ufu ekalimsa milioni ekaila arifu saadi wa waparokana domana bontiju ya ewe mumda hubi we mna ijomba we ino ujewi ino utabasa mya uka sonti pia si sawa si anduru wana bwana ne mavoleur ngwazo ulifanyise sawa na belu na kiki na uswajadi abanga we sawa ne mapede walo iho wale mwaozo fasirab zino to alevi walo iho kapati ya jusubiti ambiru wa madazine timandisha bani ukana je t'ai envoyé une invitation tu veux l'invitation tu refuses tu acceptes ou tu me bloques mais ne me réponds pas de cette manière impolie haizo gam tahadharisho ya ukabanuka saru mai jihadi banu ekiburi ni ayiribo kwamba mndulo namba kiburi titi wokana wone mbeburanti ebanda bolo hindi eda bolo hindi ujipermeto rongo kila benam nay
ukana oandwa wana bwana sisa wapia na ne mapoliticien à deux balles banu mjamjitata za bahari ubwa mnashirika ngwanzo ubuli wao ndo fanya zefeti zao nezo ngo zao aina ujoka abo ndwa haki ujosubuti ukangwano ne le fujari hilo azalika naomba nafasi emana mwatini yabo deze tobi ya mdoni hizo unafiki mimbi ti uliliwa tifungiwa ujoka madagazo ngabo moto de la rifu bani hao ya ulo ya jare ndo hilo ulo hun alafu lelo jibenu utifanya unafiki ba mimi ngami na hajijosi wokairira na nyinyi ntipia nge yabo shahana bia ukana mduka vize mduka lapiza akauni conseiller kima na shewa kimnashona ha ba ula fundi wangu hajijosi ba antoaliza robo na kamishwiro katene da miswiro antoaliza tena kama mjomde konese ngami na mafundi wangu wambao tichao bwana ntori Abdurauf ikoni Dr. Waima Bushafin omwambia kweli uka Dr. Abdurauf kuna mtu adaba ya azali uje ukensi na nebo bishoni koni na usifai jihad na wahudili ya mwanashawa ngejiza wewe mtoto wa dabi bodaba usubitu ndo ambao kana sisa wasonti pia abo wenga wasaona na mapede walo yabo wafirwa onda ulisoze brochette ni ufani sasa wanao bahimye zingu akaurongo hamba afana jalil muslimina kal mujrimina malakum kayfa tahkumun siada ba kengaona wandu wajawiri yo timti madame yero invitation tikamba wi mwanadamu ekengwanzo utodunga ekekutuanza kutajodunga shauti jipermete na ulaba na utsova adabu wanza urongo ya ukana vous êtes tous pareils sayinu na mwenena mnanti ari vous êtes tous pareils mna jomba we yabo ngole wa haunga we daba unga mtufumo kutujwa uka kabati mrulo jabelu wantuju yabo na usufai jihadi na Ramadhani au banu kwa we mnafiki jaba jirafili enda pande vu yo utijajine kana we mru multasimu bwana mrulo yabo uone zetabu zansaya uone wazata hatu wenda wale kwa watungo uzinisiwa uone wababa hatu enamna wafuhan warendwa wamezo twenda wabaiza zali no hutu uone yazali ena usuka tungo urenga mvile danu hutu tutonga sindi lichona majiri lichona mwenje lichona msomo eza unda faina eza unda bapale eza unda madagazo eza unda mutu eza unda salimu eza unda aiman eza unda salimu na soro zuki wao eza unda nrono tipia lichona likoli lichona mahakama lichona mbarugo itoka yonti ikengo amwekana yonti pia ni sawa nado mimi misawa nado mwanzo nifanyise jai darusi mwanzo nifanyise jai libiti la majamfi hilo mwanzo nifanyise sawa na pedu enda rondo wana ordinatori hawabali ya changante ya dobili waifanya babu za projet ebanongo tulara hana dawa wewe eka ulamolo itila ikoni na mitamihuli sura moro turora mitamihuli yabo ngo chikabaganga we na ndura hanado ekengo na projet fanyize projet za basi sisi wana haramu sisi washenzi kana wana mnduru ya tayari ulili ti ululu wa madagasu ti ululu wa dobi el arif hende hala tu Arabi Sauditi enge ukana ubinadamu mine kajifaina mine kajabdalako mine kajaiman ezembeni literaire wa pia miti wachi wakati wafungwa ntoka wasaidia basi wanua ndu wasambia kaulu alhaq kama Faransa kami Faransa ngamlesho na nzao ngamvayo hizo na nzao kami ile gari la hangu tisomea misiri tijasomea Faransa shawanama wa ulao watatangu kwa tambi hao wababangu kwa tambi hao wasawa fungo kabati maji kabati mwenje kabati msomo esinu unuda hubi hunu inula gazeti ngonu wajiri problemu ile lo vuvuni omapapana maji ngabo le ngami banunga mdai alafungo subuti bodaba ngala mduba nawe kutona kwa ibana mtomba ibana mbaba suwa jangu fanywa azali kwezi no ile azali ya mbera likumi ça te dit rien ça la foule longo hero na invitation mafiti usibuti uchi permete ebanuka ujomdo ndoko sawa bodaba la mati ebanuka ujomdo ndoko sawa ndo ale lede vufanya ndai puwe do ilati kembo so kafiri o jazali enda babora una bajirafiri raona funda Bubakari raona ndovi raona ali hajika chuze wewe to ule abe ukanari son tipia sisa wa da cinéma politique vous êtes tous de voleurs et kawa firo o mimi timiti joweti ça yo vous êtes tous pareils aux voleurs na mwene namna ya zihab mna jomba uni block kutona kanga mimi ngami nezemvuza hangu wa mina mamita ngwa mwana wege banu kaona mana abitoka wi Donald Trump we adwa magena mapesa shasile mna jomba na wale invitation watu ni bloki haukubali hauke ku accepte
hauni retire jaizo pia rifanyao shangovezo unjie umbe urilapize abanindo yanazi jomba wanafiki mfirao haukanga bo wetu wa firao yapo ekengo ambo mimwiti ekengo ambo siweti si wanduri wanao nezi ukasisa wasonti pia basi abo baongo firao jwa firao yabo wadasa abonga witi joweti walo yabo wadasa bano mala na kaza kifu na kaza wenda banu mwanama yo para Zainuddin Hafia Morisi wasomo ya asome ya Morisi areje ikomori hajaka ufanya baiza mashuru za haya shaka jaka ujibiwa boy mwana nyama dagazu ya ulao kajaka rumankodo hakamorisi Hafia Morisi alola médecin Hafia Morisi wode asukaru mabwana ngemi mimi lord mabwana ngavuka kwa mara mimi mwanama asukaru mabwana hafu ngejuze mimi haikabatimba mazi ya mdi joka ujawani je terrorist kama ndio itwairishensi hiyo ujukanza risaidia na risaidia ujukanza ke una kai shamratike mnafiki na kiburi ewe ndio bina tuofaria ukana papa saka mu block tani mnazungu tombeno pia bo watsovu bonza shonka tachilecheza ufikiri bantu kwa wanadamu mndatuone mrubu wa komori mndada nende wata mabata tamalika na devu mndachamba kana waibwa bala chao haina mduka ne madhambi ya hai shadhuluma na shirku ngabo madhambi bokaya yo utuongeza kaumu pia yangamia yangwa idha nazala albala'u ya'ummu as-salih wat-taih yomrulaniwa ekawandu waonobi kwa tuzizi lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna wa wandu watuwa zambi ngao yabongo no wanashwa hao namna watungo utafanyiwa warimweze durate kanapi wanashwa hao warengo watungo ufirwa no wananyu hone mabani hao no mazuki wao wababa hawa already hawa mezi watatao ndugu watungozini siwa tunapa honte ya ukayensi wala ya wenda wasoma kutina tamba haya ya wanilia mbaru ngoze ndo nai maraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ekamra ndugu wa bimduna zitie hamfoke ngojo shida titwengeza zalika tafanya mitingi banu au kata balinu fujari haina bahanuga mwendo gamodo leteli na mtsayo ukaze barako wo wanama wonu fakiri wa jamdadabi awola mananyu timdugia ambassadeur marbo mabikana banunyi odo wo wanama wahafa mutina na madagazo na wao engeti deleje shutuka wona haina usiku wa baba hanyino wajomba hanyino tukoro ngwabo bo tsawaina ne odo wabahize azali ya already waje wajado mfanya kwezi kamtina maji kamtina mweji kamtina msomo kamtina rukata ngari wanao uyaro invitation kutwamba kana nono mroimi kajiwa naye ngawe na droke kujiwa na mingawe na droit shauti tori tsanganya ukana mweleza anyuba ça m'intéresse pas votre blabla et blabla de kweli comme tu mwishi hao usagwe do wanji harumwandu amba ukana wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani mtwanza ndo ishi blabla ya hanu mtwanza ndo ishi aya sana mtwanza ndo ishi kwanga maneno azali nyoti pia ni sawa afa naj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kayfa tahkumun botuka urenga wandu warahitwa wezi walevi wafiraji Dori wafanyise sawa nasi tukaba ça va pas la tête mnaijomba ça va pas la tête ngedojua wandu wateza wekenga nyina kiburi emala na kazawani mintwa zamba mtu kati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala d'accord amge siada baho ekango ambokana misa wana belu na kileze na wao tipia basi yabo we sawa no wanazijomba wale yabo wadungwe dawo nyamiziwa were mwanzo we sawa no amezwa dungwe dawo meya no ili wani kwamba hindu d'accord to azali na lukumano wadona mapesa ntona hacha nao ngejuzi tulizo na kanzana mbe yabo ngeyabo ngarjore jeza ritoweze devoir za wandu bokodo wa mbago harumwe mwana Mwenyezi Mungu ujori nikeza khairi Allahumma amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngamendo nene na arjo na nema katia jao eni atua hiya lunganga arjo urejeza shayode risala na kanzani beshe bwana woi ni beshe wandu ambao waone bwana ni wadungavo wa shukrani.